bunakoretwo acuri na KISII FM. Imanye ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo acuri na KISII FM. Alright, abara kabisa jidega chia budukire na 35 nsemo yabono mambia chinsani chia Afrika ya mocha to wadede ka 25 ndego komanya magazeti yeri tukolia lero ngana rali iri chinguru aroro tutaranyora agosiki taraika chinsa ibere chia bono mambia sego mwacho motoke na korega nilibokiranu kenege kosi kigima kimurubuli mu mincholi minche bura botambe ngoro kwa du omunyakirugo Kurokula na moranchi ngali tukodelia Wednesday wakuliroka Women Crush Wednesday. Na mna crush na nini Wednesday sasa? Mimi sijui, nilipata mnaita wakuliroka. Mnaita nini? Uzuri nimetangulia kwa kusema mnaita. Tunaita vipi? Ni siku ya akina mama na wasichana wote. Women Crush Wednesday. What is this, are you crushing? Mnafahamu jali masaji yetu. Oh, sana. Kama ni burudani muingie tulipe. Kwa burudani tuende saluni, tutengeneze kucha. Hii siku hata hatufai kupika bwana. Tunafaa tunapelekwa dinner tunakula pale tunakuja. Mbaro wale tayari sana ukara magana una hiyo. Toko bagadelia maya. Jadi ndio yetiri wakaliye hiyo. Hiyo lakini sio liba kwa kelige kabisa toko batakera amaya kabisa mwacho motagari kwa kwa nembwate gazeti ya Taifa Leo yitarike 24 litukune li Jumatano Women Crush Wednesday omwaka bwechiri 2022 sasa tukiri mwacho motagari linchoko kwa nembwate gazeti ya The Daily Nation bila kupoteza muda ayamulekera gazeti ya Daily Nation tuwe ba lakini tuwatanya sai no muya kabisa matukonzi na ende buno butambe tari change ine naro yaye na ende to kumwakira mbye moni kyagira twanchire twikiriri tukolera by the way ntoko take it for granted kera bantu mbale you can imagine bata te kwikalero lakini mbaigeti ya talinge tu aba yago sekende ngere tu akora kiengencho lakini asingencho amabera iyo keragende keragende nabwate ganga na tagete to change ato akabaga gake tumubwenere to kirogo toleka wakale na ka said that amen asante tupatie headline ya gazeti ya The Daily Nation musikera ila Odinga gotebekana bono gabwate ganiere molero eyuere ekine kyabekira sege ekegambiro gya suku egani bunduki goseki bunduki okay bunduki mwetekera kwa tokire risasi ekokiri exactly yes ekokiri bono ni ku pull the trigger tu yes unawachilia risasi na bere igoba ono Raila Odinga na bunduki yaege kokiri na kogotebe kine kabekira seke gambiro gya Supreme bono nigo kire molero kirachigo chaka gotekererwa baada yaba so abaliba respondents to kubar correspondents kuireneria among the respondents wafula chibukati yoro manyakere gwa kwekembe KISII kenyene na Raila Odinga na musike William Ruto itokoroka the president elect right Raila Odinga kako akorwa just to be brief akuru binto kaiga au du bikoro kina erenero lengo mubwikore ndakaiberwa agataba na abantu 56 mbabete bako haki chisava cha ABC baka alta ne na machibu arenge ko na machibu ankubato kwa portal ya IBC abarafu amachibu ayagatangasetwe atabwati 27 constituencies right machibu korwa sechi constituencies emerongebere na isaro na ibere and that is more than a county by the way yes 27 constituencies that is more than a county abagote bana na inde IBC nebisete chikura 140,000 echichi arenge gocha kobekeranigwa anda akengo chichi arenga machibu gosa matokeo ati abaraia babera barwaniriria bababere ngote bakana bale na William Ruto gamentere chikura more than 217,600 right echichi agarete akabeku kwa bomo agatangana and among some other evidences Raila ngote bale na Ruto taigetia threshold ya 50+1 because he missed 440 something votes so monjo motegali ebiyo na binto bira se petition yo mosike Raila Odinga ekero omosike William Ruto yure respondent ase kinekyo arache ko reply dit ko ya Friday dero IBC ngochira ko reply mambie ndenga gertenche bukati ekesi ya chakire kusengera chaka bado
wanapewa kera kina kia bekirwe kagarita the procedure is oyo ko omosoeri bono yure Raila Odinga obekire bintu eraroche na biagere to bocholimbwa korekana buya bono bali ba correspond omosoerwa bona iche agitete kwa haya arwo barori bwaye kwa haya specifically bono oborori obo boyo soreire no yo soete egere bono bochikurigerirwa nabana chibina Igo a process yonsi pinere kwira 14 days. Not really. 14 days it's the hearing. Okay. Actually, no chapa bonsi basoereire baba Chebukati, IBC na William Ruto katia bande, they have until 27th. All right. Correspond. Now, eta kirobe komo tegereri buya. Ekegero motegereri na rumanye tenga 14 days ngalirie kina kiabegetwe igotoko kanyama tuko 18 elinda bana chibi na bana chekina na gotoa machibu kuna bakenya indi toko chaka kwanya ko bara the 14 days after babonsi ba responded. Yes, so which will be on when? On 5th. Yes, so from 5th next month tumanya ko chaka ko bara 14 days no from 27th toko chaka ko bara 14 days 27th nario mwali ko file a response. Yes. So from 27th ko chaka torko bara 14 days senga njobone kigambiro nkibwate all the details this month. Yes. Okay, so ko chaka 27th tuhesabu 14 days tupewe majibu na bajaba na chibi na saba bakora wano musubati enambe taliko bageka musubati Martha Koome kihistoria ama ethena musubati mutangani uchigotegerere kinege kyo kwamereri obocho na kihistoria pia ngani na rasa gazeti ya The Daily Nation. This is the first time IBC go bwate petition chinyinge. Last time babegeta IBC yo kasijui na Uhuru Muigai Kenyatta. But this time respondents barabange wameka wengi sana, wameka Chebukati peke yake, wakaeka IBC peke yake, wakaeka Ruto peke yake na wengine hapo. Sisemi kitu yote 10 as a headline gazeti ya Taifa Leo, Uhuru Muigai Kenyatta, the President of the Republic of Kenya, kuzidi kukaa Ikulu hadi wakati ambao hatujui kubwata kana niki na kibekira sike gambirugia Supreme. Lakini Uhuru Kenyatta kirara abisi bintombe hata nyara ko karabona like now ta gonyara kubutana ko chora waziri aseboni ona tugukwana ta konyara kubwato kono mete basibumbara kora igorera ora ta konyara gukora konyara kubwato actually ebintumbira ta nyara gukora lakini bono iga bado nere commander imeyense ya Kenya is actually the commander of the all armed forces imeyense ya Kenya although ebintumbire kada atanyara gukora ubune bina nago chute yake timeti du sijui kama utakuja kuleta wakili wasetima ndio senkwa morentete. I don't know what happens if a president nakata ku hand over because na bara tewe na chi megoragoro nere gendrete koba tigera kanyeka tumana ko koraki ko hand over power. Lakini what happens in that case? You know, sidhani kama inaweza happen namna hiyo kwa sababu when the constitution is there and it is very clear, the constitution, so it means the president ujira against the law na bakenya maitembaro, they have all the powers. So abuno bokonyora bakwandamana bagende state house nini vitu kama hiyo, na Kenya haitakuwa Kenya, you see. So Richi Kondre very clear. That is why Uhuru Kenyatta, the president of the Republic of Kenya, atebere na tayari kubwato kama mlaka uchia so muntu oli atebi kungaki oyo nero choliru. So ivatora Raila Odinga tali ko ile kina sike gambiro Uhuru Kenyatta eroma ite ko ikajumaine gocha kazi yake kuisha. Ereno kubwato kama mlaka president ya by 12 next month president ngwa pishu lenga. Lakini bona singi jiki neke na kiwa tabirenga Uhuru Kenyatta sasa yuko Ikulu. And by the way, some of the evidences chia bekiru kota seki neke nkelina by the law oyonde Chebukati gabwana rateko serve the sitting president. So you the president bona gosoka como I don't know ama chibu gosene report of the president elect. Omana koeguna the chief justice yamana koba gazetted. Okay. But the procedures in chichi etigo eba tanganite kobeka koyebeka se gazeti the batara president. Actually even the president itangara gukora ngamo naende no gochora ba commission ba IBC. Woni ata gochora commission ba IBC. And what happens
what happens do onye ta gochora what happens yenye ekot kego chiko korugo chika togende riran na kirenda IBC go chiko kolio bochori ige bagikanete number 1 Azimio la Umoja na Azimio te go chigwanja mba uwanja Chebukati yes. Kenya kwanza mba uwanja Cherera. You need to understand that. It means bado Uhuru Kenyatta atakuwa rais. Ndio masema hapo. Si ndio? Itakuwa rais. Kwa sababu na andike ndokende asensemeli hapa wasiri nako tebi. Kwa roje Najib Balala kago pongeza William Ruto. I think Najib Balala must have enjoyed dige ndobuneke ige president kutatwara chinguru cyoko butomo waziri gosako chora. Tanga mona ndio stari kombuta. Tari ko koragende. Tigante evi president elect, congratulations, of which the president atarakora, the current president. Anyway, let's subiri tuone roboto no rase obo imemona sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time Lena ekesi eke Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party baire taseke kambero ekenene na kyo Supreme kialete rumo chanda se uchumi ya chakiri kusali uchumi yense ya Kenya. Investors bachakiri kutwara ubuwa because mbama iti repercussions osembama iti amachibu yekineke mpama itinge uchiko waboire igeshiringi ya Kenya bono na ande zamani ya iranirense hata wale wafanya biashara wadogo wanaogopa kurestock sasa njabako na wabara yoro ichuri stock yao next week ubiokire Obuichi hatutaki kusema hivyo. Manake Kenya yetu ni kama tumekomoa kisiasa. Tushakoma. Na imedhibitika kwa uchaguzi ambao ulipita. Hata Raila Odinga mimi namfulia kofia. Kwa sababu aba guide means singa aba na siasa baitu na baro bachakire kororanga inchi riliba gatumekira ba Kenya bobe telibono enginje hiyo. Tiga twamini bigambero byaito. And it is high time tutakire bono kuchikwamini na ene commission ya IBC. Ekero ya irwe wanasema hivi du. For you to trust me even as a wife, lazima nikupatie sababu za kuniamini. Bas. IBC tupe sababu. Watupe sababu. Epeji ya kabiri ya gazeti ya The Daily Nation kigambiro gya Supreme onyono no mwakira chikotegerera petition chiri chinyinge chiusikanete no bochori. So far we have 8 petitions chira chikotegererwa na Supreme Court chibekire 8 of them. 8. Jamani, Martha Koome. Mama wetu. Ana kazi. Epeji ya kana robot yoruba ide ko some peji ya kabere ya gatatu. Epeji ya kana du. Abantu batatu bachira seke gambiro bagoteba na Supreme Court. Isitangaze Raila Odinga kuwa the president elect. This is why the constitution igagoteba na kwari kumuchagira kwanza soroboti yoruo kwari kumuchagira mu bunge u South Mugrango Silvana Sosoro nero kuraige kosi ekyo omaze Silvana Sosoro nero mu wakili in case you didn't know by the way Silvana Sosoro mu wakili you didn't know that so wanajua hii sheria yes he knows the problem. That's why he's leading abanda abadato. So Silvana Sosoro na bata ketinga oroboti yoruo atakagoteba tata ke dieke gambiro boro kichitwara chinguru chiokora linga in case Raila Odinga to koma etenga chikura chibarwe etokena romobui eke gambira kenene Supreme igoge koru ya wada kujia sekembe ya IBC wetera Chebukati au le William Ruto certificate amo Raila Odinga lakini mbona waweke such a petition if they knew wanajua walishinda na sheria unajua wanasema walishinda kwa haki mbona ufikirie hivyo lakini you know ase kigambero yani kendi yonsi okoira ase kigambero no borori oje tuwa evidence ya tonyo tonya kwande court because ye court abanajibi ne ndo bakorigire no yes ushahidi oborori bori kwa iraro wakonyoranga kinekene bas mbabuga tiene narole some debates chiko emerge on the social media pages bagotebana Supreme Court tebuga ati such powers choko declare president elect but njibuga ati lakini nabo gege korugo chika IBC akoraki etangase as you said Supreme Court ne bata chinguru ekegera to ko bairera kina bakoro this time onyembabu atinguru ekero ba maite Supreme Court no koruri chi bagotebanga ki chikura chibarubuya iko chiko baru bagotebanga ya Odinga na abuete ekegambere kiekyo igo bagogo chika gochia IBC wetera Chebukati oli obuete au ri certificate oyaewe ekegambere nere gasia bagoteba chikura chia kubuya that is it bagotebanga William Ruto mbu yabuete bas tunaenda mbele na apisho hivyo tu
oroboti urunga etenga Ora peji kana ya gazeti ya The Daily Nation mwanzo. At the same time nora sepiche kata gazeti ya Taifa Leo, that's why now we check. Okay. Azingi njinaranga igo orole the same. Nganchira sepiche ya kana ya gazeti ya Taifa Leo lena oroboti ndole gaiga ase abamenyi ba kurura kongorwa Western niko bachagire kwe murunga nigoro yo contractor uyu bwate company yogo CMC ya Momias wana bagatanga kale ko mistreat bobe arusi waroro mungwano ino Muganda company yekoro kwa Sarai Group batabirenga bone ngenje bako treated lingi ya arusi waroro swali tu ndauliza ni hatuna contractors wa Kenya amatanga ngo bale matanga ngora bale kwanyora abantu abuna batenengu ekenyoro kuigwana na nkoyo buya kwanyore MC arusi gwe nonya gusengai ocha ko moderate ya matanga kwarari catering ekaruete ka catering ko igungazegete endagiro mata bantende barume aba mojana wele tiango ya sibije yakane Professor George Magawa otone ni chiskuru chikubungu Monday Kakamega na Mombasa asenga nchiyo yo waki chikura actually boarding schools abana bali bamete mba chikotigaro elinde chikura chia kuli tukweli elimo na ende bagendere na masomo tari Kakamega na Mombasa chioka constituency ro ange sita peji ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation bono bomo bwazimio la umoja bagenda teko na kuyarigania bosi weke minanogio ko muligi mo speaker bwe bunge abwase wanasema there is a high chance John Badi charumo speaker kurwaso bomo bwa azimio la umoja nekera toko gende peji ya gatano nalima singa nchondo chichinsa chigende teko tuminyokia charumo speaker anya azimio la umoja bago chikonya rubura okay kwa sababu the other side wako na Moses Wetangula na ndio ikaji kule tigemeremo kiano mo senator lakini pia hii sheria pia mimi nilikuwa naona haifai I mean mbona tukupatie kazi alafu pia wewe you are eyeing another job tumekuamini tumekupa kazi ati sasa lazima sasa unajua lena siasa is all about self interest omate moko ngamini chinguru chiri moko ngakurunga na chiki kongekere gukiri otherwise mutanjo sasa hapo unatuacha na shida mutanjo alitimo sana no hapo unatuacha na shida sasa kwanza kutafuta nani tena atafanya kazi kisiasa naende naanda bongo chikotora chinguru na chiko barageranga naende kaya mungu kora Wana mwa ngaini kwa mko choro mondo monga. Kitu umesema hapa yenye namaliza hii story ni kwamba it's self interest. That is it. Peji ya gatano nalimo ya gazeti ya The Daily Nation. The deputy president elect Mr. Rigathi Gachagua aliyekuwa mbunge wa Mathira. Aliyekuwa ameapishwa. Sio ni mbunge. Alikuwa mbunge mpya hajaapishwa. Sasa okay bado anashikilia. Anashikilia. Mbunge mpya hajaapishwa. Lakini ni aliyekuwa mbunge. Ila tena he himself plotted osega igaro beretibu na musike Uhuru Muigai Kenyatta oyore kingpin ya Mount Kenya unago chiko kogwa korwa soro kongorura Mount Kenya and it's evident kwetera chikura chapa etachigwa kona omusike Uhuru Kenyatta oluzi the touch abwata ko Mount Kenya agata na koruriria musike Uhuru Kenyatta bakoleta kubwatana na Raila Odinga bagakole handshake wale watu waliamua egenteke William Ruto akoroka state capture actually is that agata ne family the Kenyatta family yerolide koba nero nere bwaterete Kenya so gatagete no bogambe bwa Kenya boruase family yamo woche ko asichi family chinde even if it's in Mount Kenya but in history again tongere tuara ko somanga family ya Kenyatta family ya Moi ne family ya Odinga na bwa actually batagete ko nyoro bogambe in this country onye history ya lengo maene according to that history then William Ruto sakobe president ya Kenya is going to break that thing and it means anybody na bakobe president ya Kenya outside and again that history can't be true because Raila has not been a president his father was not a president nobody in the Odingas has been a but ikero chi family na chi okwaneka jibugata either na atabe president lakini mbagwata chingurugete you see abo bago dictate Raila Odinga na be the prime minister you see but people the social media have been accusing the president elect agatana okwanire sana vibaya kuhusu the president yuko sokes kurwa sekere como sikia Uhuru Kenyatta it's like mbagwate tokuruka beef personal beef and as a social media yeyo mbaro na ndekero ekurigereriwa abachanganuzi mbaro bago changanwa na social media iyo bate banga naende it might happen Uhuru Kenyatta na ndembaga ambete na William Ruto nge happen ko bagoigo na unajua
wakati kura zilipigwa walisema ama Ruto Uhuru alicheza Raila. It is, you know, atujue asepechi ya kalenga ya gatano katika gazeti ya Taifa Leo gukore kera Ruto chibiro bikwenda sana ekisa ekemo gosege koru kemo kia ripoti gukeborwere bwa Ebola imeyense ya Democratic Republic of Congo. At the same time korua sense ya Somalia muraibu enseyo ya Somalia muroke Hamza Abdi Bare nigo aragire kiara sana ge koru ky'abantu 20 noyo moba basiria magimabo wetero gosagano ne kumbekelikia Al-Shabaab naende garuru go chika ucia saba menyi bense ya Somalia gusaba na inchi bense ya Somalia kubwatira na sana konenge kumbekelikia Al-Shabaab ngokoro akerebo ikerano. Peji ya 8 ya gazeti ya The Daily Nation. Ministry of Health nera yoba chano ya kanire buna county ya Nakuru tera twara burwere bwa swine flu sengancho ntwaro chena mwana yo mwana sire tyobu mabwa ya na banta bange pagede to admitted asichinya gatari che county hiyo ya Nakuru na county ya Nakuru ikasema kwamba ne outbreak yo burwere bwa swine flu but director general abwa mangana yoba chano Dr. Patrick Amoth amekataa, amesema kwamba kwa samples ambazo zimepelekwa ndora twara swine flu outbreak and actually gakote swine flu outbreak igere severe buna COVID-19 igeise kwaba the country will be alerted bantu mbase gutwara boba lakini nenda senseme yiyungu yanteke monda kwa ngelinga abayiboli asabana bali below 5 years tigababe keruchianga chindito na enderendo umwana boronge ikegera na bokonya oro umwana utari uja kurwara urwarira sengencho yogo tamanya kwaona kwa careless na fungua dirisha kwa nyumba hii. Yes I think that is fine. Timase uno kwatenda wekemo tete kwa ne bintu birenga ngwatekemo mngenda se picha ya leo because actually we have abantu bara batatu bagotebekana bamo babugate tweko bwatakana na technology ya very improved ya sevio mbeke abanyanyimbo ne byombe byobotuki abantu bakore to boserie so kumukururu musubati yo mona bagakora boitio bonge bakago scot free but rende kerengane yaji gokore robotuki na ende through technology ya very improved babata bakobekwa biara. We thank God na mora ibwense na igora laboratory eri na kibona ikoro ya forensic ya DCI one gochikokonya gokora botukibonga buno bwa abantu babwateranire na mama chabaire rugetambuka kitumika vizuri ndivyo hivi. Gochakire pechi ya karenga gochakire pechi 12 ya gazeti ya Taifa Leo wiki pechi 15 na gatatu igikwandeta magana yobole minga kyokoro bole mibo ko cosmic no ende metoro siji chinasari na boko ni mete ibwege ndereri among technology nyinge chikwandere ga gazeti ya Taifa Leo. You can have a look at it ororenga inkyora kole asinge ncho kwegenda na bogo tukono ne chingurue na bogo ko gosimeka matunda. You see that's all business na bo okwegendere na konyango bogo mabwa oncholeire timaitio seno wataye kwa picha yetu ya leo sijaelewa vizuri lakini ntobata musikira ila Odinga timaitingo ole siko ya fence nera William Ruto no ara se fence ye chweria bogo yobogole tio mutubo mondo omoto yo gobogole tio moto okay omoto no bwata matunda lakini matunda no mutubo mondo moto yo gore se side ya Raila Odinga okay but mwanyana kula matunda ni musike William Ruto. So inaashiria mambo ingine. Ile ya nyama ilikuwa aje? Mnatafuna tuna meza. Ba. Nyinyi wengine tunatumia harufu tu. Mnakula ugali na harufu. Bwana Raila Odinga yeye ni kazi ni kutafuna mwenye ambaye na meza ni muziki William Ruto. Ni kama kulisha ng'ombe tu. Mwenye anakamua tofauti. Ndio maana sitaki kuwa kwa hiyo ligi mimi. Stariki 23 bana litkomna liarero mwaka 1999 musike William Ruto musike Daniel Toriti rap moya kabo mutangani ko barwa so mo baro chagete Kenya census study chagete we've been doing it after every 10 years census so bara 1999 tukakora 2019 tena tutafanya after 10 years. Sisemi kitu tuyatoneka serugicho soli nabo soli atumai tumkole na dondo time haipo. Asaka serugicho soli nabo soli timu ya Manchester United, the mighty Manchester babo kile babo cha bora sana. Hani mnashinda mara moja. Wanakuja mbio sana, wamechamp from number 20 pale number 19 to number 14 nyuma yoko iko timu ya Liverpool. Number 14 ase ne ya chete kubatekana no timu ya Manchester United ko yikole timu ya Liverpool chigolibera seyamo chigoli cyawe nyonse tiwe na ibere go seisato ibere hase eyemo chyo cyenyonse tiwe togotiganga tebye etenjengo batevi
Nilidhani ni 3. Ni mabao 2-1. Okay. Abagosori wa Manchester United ndobwate amagosori Cristiano Ronaldo target hali Maguire walikuwa bench. Abagosori ba banyo stigo lingamo na Marcus Rashford na boigo Jadson Sancho. Kwa rale Cristiano Ronaldo karata ina Manchester wa kompeni. Sasa ndio mmeanza kusema. Sasa umeona vile walifanya vizuri. Tuingie kwa dondoo. Leo tuingie wapi jamani? Tuingie Kiangini, Makueni County. Makueni County yoma tenero yalikora wana Professor Kivuta Kibwana. Kivuta Kibwana alienda Kenya. Sasa inaashiria nini? Watifu nabo lili getenga ki Azimio iravuga. Na naira na Azimio. Watu watarudi. Si umesema ni it's all about self interest. So interest yake shaenda huko tayari. Watarudi lakini hatuna haja na magavana, sisi tuna haja na bungeni na kwa senate. Bunge na senate. Makueni Mutula Kilonzo Junior ndio governor elect. Wati chimba thero sana chase. Ase dondo ya lero. By the way, omoise koyo mwaka ewe mirimo yobo nakimokoro ke mirimo ya nyumba. Obo maid. Tima tinga ni yete take ko kubo maid go se no mokoli mirimo nyumba. Wasaidizi wa nyumbani. Omokoli mirimo nyumba. Akanyore mirimo asegete ase chinseme chia Kiangini me county ya Makueni. Ekeranyora agakore mirimo ya se metinyi 3. Agachaka romo sacha getaka mogoki. Tali musacha akagoki umukungu uyo musacha kamogoki. Buenke yugo somo. Around yabo. Umusacha uyo nanyometa of course. Lakini akagoki munyaruko sana. Munyaruko yali ngumunyekini sana. Umunyaruko yegabidi aende gukwana no musacha ulibona. Igere narongo musacha rero gukwanira umukungu lakini umukungu akaenda gukwanira musacha. Mwabweta sana basubati bagocha kubataiba abanzi. Tali tuoboete kanga gwate banga ki erega oboete tali tuoboete. Hapana. Wacha nikwambie. We don't fear women. Atuogopi wanawake. Musibati yoga na kivonaga kariga go sego sema na soko nataka libuya. Kiamole takuja kiamonga goje ngia gokore bide boya hata ndiko kora. So what happened? Umisoko ya kalemero musacho lia kaenda kamotabinga no, mimi nakupenda ukweli. Kwa njete sana. Ayengi nje yose koreka na igo inje bongo anjite. Na wanjire munori ga. To karu chibuga ata jirtu ajite to ko chibuga. Yenchi besara kwane rekera ijo anda bange banjite. So musacho nera koreka na go soe box yo muisekoli. Bakaba gukwana. Lakini abanyakenyoro bakaonyo muswati olinga omonto yotagete ko bobosani nere igaro munyanabi nabo bintu bunebyo nahande nanyometa badanga abanda badete konsaririe asenanyolire teke umbukiane nanyolire no roho yangu imenipeleka hapa tusukumane one gaje keranjiro musikoli akamanyeke nenga musacho no munyanabi naende nanyomete alikuwa ameacha kazi no akwa ameacha kazi. Lakini babu hata tu obosani bwo obosani nalio maete obosani na obogo chakira abo wapimo muntu ngaki nabwenere ko sita kubwenera. So what happened with the time omosacho libona agachaga feel guilty bweka ngabantu barure kisiri chaye odori no mwisi ko yekara gachiro na kaigure bintu gete bigo tio kama ubani namna hii bintu gete nyoro chichubagete nini lakini agatebanga kipenda choroho ndivyo hivyo akalemereri. Lakini musacho olibweka agachaka tamakuru asali ekera amachako manyango mwisikoli otebi guchisiri chonsi gaiga. Elindo mwisikoli tachi kumuboli ekera tali kucha kunyara kumweresa. Pono mwisikoli agachikoliyo mungwano lia akamubura. Lakini amwanjete kene. Mungwano li namba ya esimi tali kubwata. Kwa kwa mwisikoli kwa wakara. Ngefanya nini? Si ndivyo hivyo? Egasi muina abono no rangi yetike kwasaliri kwanza kwikero kwa enenire mwenye aleta ya ukubuta rudi nitengeneze mahusiano katika kazi yangu oyobono timu itia sare number 1 number 2 na arata ebiguna naki number 2 kanyu meta number 3 na debi kusifa zake hapo oyazi bora tumaitia sare unajua sababu si moja women are carers hapana tu oya wao ndimeza zaidi yanga nani chake ndio yao tengeneza uhusiano katika
kuka kazi yangu baona lioli tu ni insalia nebu iranire nebu musacho iranire musibati yo yasali gaiga sako kolegas ataka wapi nzito sana lakini nende ase kawaida umukungu nerebu ya kumukwana romo sacha sentune tangani atukuumbo hivyo sisi amukuumbo hivyo what we can do and that we do we show you so that you can be provoked to una show aje wewe ndio wanza and nitakuwa tu mzuri and I will not be forcing it by the way inakuja tu nitakuwa tu mzuri yani nitakuwa tu mzuri anyway kama ni pale kanisani na iweta baba sahaba kwa advised na umko pale kanisani nitakuvutia kiti wakati wa lunch time naenda na kusavia lilia bande baba ngetera ini where I just serve you wewe unakaa na kuletea those are signs and you should be wise enough to read them Ajo mategereri rere buya omukungu kwa rero musacha renga kimukungu akworoki buna rena agoteba nga akworokia na gukora ndigwetera SMS line 0791 088922 tiatokolere gabu wengine wanakuwa pumbavu waoni signs naona umeteseka sana Yole gazeti yao ya taifa leo bumanye yamara yana magazeti rayo boikirano bumanye yanda mange wetara gazeti ya The Daily Nation akuru kwa lena mora anchinga nimekutesa sana gazeti aseritukoria rero